bua le tele sang ke taketswa go Phikwe mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re agile puso e ntšha gongwe be ke tsaya dingwe tse pedi ke re e tla re mo phuthegong ya ntlha ya la Tautona e busa be ke le koja go kopa go latela tshwarelegonyana mme mo dilong tse ne ke di kopile ne le gore ke sa ntlha se ne ke tla se kopa ebile ke se beile ko pele ne ke re ke a go kopa batsamaisa tiro sa ntlha hela mo pusong e ntšha ke ne ke re ke tla kopa batsamaisa tiro gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kwatelwa thata jaanong ne ke re sa ntlha se se ko thoko ke be ke re ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke neetse nako e limited gongwe ga ka mpha 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgante le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o tla mpha sebaka ke sone sa ntlha se ne ke re ke teke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne le kopo e lebaganyeng wena ke kopa sa ntlha hela Tautona re le Batswana re ne re fila o ka re ga ra gollesega mo Botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme mahoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo re utlwa o ka re go ntšhagetse mme a go supa le ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kry-a batsamaisa tiro ke ne ke re sa ntlha sengwe se ne se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka le dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago a di hele wa utlwa re ke di bua ka bonako yang ga ke di nete jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kua re re pula folaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo DIS ne e dira dilo tse ne di re hakgamatsa ga re o leba mo netaneng mo o ka re gore mo difiliming re mo go ye tota dilo tse ne di sa re kgathe ne di dira gore re se ka ga ra gollasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba tlhokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang ke lebogile se le ke re re se re ke go paro wetse ke a wetsa o ka re go tsweletse nya ke a lebo ga ke itse gore ke tseye Tautona ke fila ke kotelese mme ke lebogile mme ke gore ke sa bogelo ke gone gore mme ke lebogele gale ke kopa gore le nne bakhutshwane tsengwe tsa re bana matona ka bongwe kere ke tsa mme be ke tsa mona le bogole ke yo le gale be ke tsa ka ko dubelang bagaetsho ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembicengeta, commonly known as Basadi ba Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo he sebaka a bue batsadi. Tlallamme. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata. Le ska la mphella teng. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga. Confidence a beng tota gore nka le heketsa le intšharele tota nna I'm of positive ke motho ke ratang dilo tse dinte ga ke na go bua ka space se bosula ke tile go lebogela molaetsa o hilwe e be ke re banana jaaka nna a re itshekatshekeng re itebe change starts with you can gore ga go kwa nna bo re puso e dira wena o dira eng ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re go ga ke utlwa gotwe a mme nka seke ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye kwa bagolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete
ke tsaya gore ke a utlwana Thank you, ma'am. ke mme e leng gore ke promota seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ga le nkiteile mo pelong teng ke re ke eletsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ga go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #basadi ba dignity ke a leboga ka lerato le lekalo Thank you. ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe thank you ke leboga mme me ke tse mona le bogole be ke tla ke tsa ba ba ka kwano ka a re moretseng Dumelang ka leina le maatla la Kgoši Jesu yo e ngeng ga ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng ne ke dumedise tautona a rona mo magalake ke na le dintlha di ka nna gongwe 4 5 ne ke tla dikgangwe tautona ke tla re kgang ya teng re tshwere wa itse ke na ke bua ka yone go na le molao ko alamenteng wa bana le bogole o sala o isitse alamenteng mme ga ona policy e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa mo e gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di hela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao thank you tautona ne ke ngaeteletse ke le ga bana le bogole bana le bogole ba lla ka allowance ya bana le bogole allowance ya bana le bogole ya thaola ga e tsewe ke ngwana le bogole mongwe le mongwe mme ngwana le bogole ga rata go ga sekai bare mme motho ga nkile ona ministera o nkile a dira ga a tshwana 65 ga a simolole gote ngwaboikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantakaneng kganye tautona ya setsweng ya kohelo e ke ke ko ole tautona ka ya o ngwesangwe setilong mme sona le ngwakgatho mo magalake ba bana le bogole se koka appointmente ya go etela se tse go nna ga ba tshele wena thank you re lebogile Mr. Mosoletsi me ke tse monana ke tsere monana ka kwano tswelang tate tse pedi hela kere Okay. Bagolo santhane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Holema so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo go rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula, le ena o ka lora gore e ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore e ka nna Tautona ya ka moso. E rile ha o bua maloba in the son speech, you tule mahokwa go a itaya mo boteng ja pelo a me
It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana ba tshima pula, banana ba tshima pula. Sa boelo se ke soka go skopa Tautona. Ke taha mo boelong tsa tshima pula. Ke go kopa Tautona. Gore ere mo lenano la gago o re etele go tshima pula. O ya go re tsosolosa banana ba tshima pula ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho. O re tsosolosa Tautona. Lastly, Tautona, ne ke go ikopela. If you can only give me a hug. Re lebogile monana re ka tsamaya na rona batsadi nako ya rona e re sila ka ra bua rothe a kereng ke dile ke supa ka dikhategori tsone tseo ke tsere mogolo yaanong be ke ta ke tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bogelo a ke supa kae ha bagaetso yo ye meng ha ke moruti Tebogo Samuel Papitshupo ke a leboga tsatsi leno gore ke be ke le ha Tautona ke a go dumedisa ke itumela gore ke be ke le ha ke go lebile segatlhogo le matona a gago yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi ke itumela go go bona tona yame modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane Tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago ke kopo ya rona Tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di certificate tse di batiwang tsa di theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene classe ke ile Bible school ke apere dipurapura mme Tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaya kae jaanong ne ke re Tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re hano Tautona wa me gore ka bokhutshwane ke ya bogelo ya bogelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmose re bana ba gago o ngwana wa rona re goge Tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re a ntirele appointment le wena ke ne ke batla go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hongwe tsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segogatse re a go rapedisa bosigo le bosigo thank you god bless you thank you moruti mme ke tsaye ngwana sekwele batsadi nako ya rona ga re ema senta ka ra bua rotlhe Tautona ta bua tata re ta re na le nako ya gore re bue gape kere ke a kopa mme ke ne le ngwana potso sepedi naka kere Dumelang batuteri
ke ikobile ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a leng gore ra ralela. Firstly ele a infrastructure tikologo e leng gore re tlhola mo go yone re ithutela mo go yone, it's not conducive enough. Ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly the sanitation does not allow us to be learning at that moment. It's not conducive for us to be sitting. The infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs. It limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Mabodara a kgona go nna a sa je because there's shortage of food, and my day most of the time re tswa ka lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make tse ba holo ka kwa ba le babedi ntatele mme ga ke go nela ke a leboga Tautona santai ke batla go leboga Tautone yo mosha yo gorogileng leina la me le ke bidwa go te amogelang dijisiwa di sa Tautona ke me hano ka khanye le ke utwa le bua ka ne ya ditsha tota ne le gore tota ha ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tshesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna yana ha ke utwa le bua ka ne khanya ditsha ke na heletse e be khobola legogo e dira gore yana ke helle ke buile Tautona nna le seemo sa ditsha mo Mahalape irile ka 2015 kana ka apply ke bata setsa ha re santse re terebewe e be go simola go terebewa ke Phalape mme re apply mo Mahalape ke ne ke apply go ra disele mala ba ha ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa teng ke re ano di tshaditsa magape ga ba re ka re mentse re to batho ba gone ko Phalape jaanong Tautona mongarona ga rena le ha ile yona madi a thang re ra ko Phalape maina ntsa seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tshesa go lene kuto bothoko ene ke na le yone Tautona ke na le seemo sa gore gona go lapeng go jareteng ya botsadi go thata go bokete ke extended family kana dingalo go thata mongame tota ra kopa ka ikopela gore go bothoko tota ke ne ke kwata se leng se tsha mongame ke na le bana ke tshotse bana hela ba le 7 yana go nna le go thara ga go nna senta mongame ke lebogile mme bua ka pelo ye bothoko e go thamadi mongame ke be ke nna le seemo Tautona wa me ke sone se ke reng go khobotse pelo ya me khane ke utwa go bua ka teng ke na le seemo sa gane rra go bana ke tshotse lena bana le ene re o yanong o na le khothakhotana le nna o na le khokontshentsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yane ke mo lapela ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile di-fenster o thubile mabati Tautona le bona mo lapeng ba re ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang Tautona seemo se ke seemo se leng gore se bothoko ira mo maphakeleng a gompieko Tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be le gore o lwantshana di-fenster o thubile di-fenster a ba le ka go tsana ka yone be ke phadimoga ka kuto bothoko Tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake ke a kopa e tshware me ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro a re tsaneng man ke leboge Tautona hela ka gore la ntha re ta itumela kganyeo ya gago go se tshipe gore o bone wa bona Raeso Tautona mme a kgabolela kwano Raeso nna ke tle go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamaya mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le Tautona
le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo leng mo go jone gompieno ka ga re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tiisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa wa bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o te go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa number 1 kare that's my boy ra ditshologetso tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana mo mošwa ke a leboga batsadi thank you. mme ke dumedise Tautona Gideon Boko ngwana a molekana ame. We struggle to get here. Re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di gale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day. Re tshwengwa ke mapodisi staying in jail re tshwarwa because ne re bua ka the human rights. One thing se ke batlang go sa kgolela ngwana molekane tiragalo e diragaletseng ko CKG no e ke yone ko CKG I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe ba tsewa ka itsholelo le letso la bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. 2, I'm very happy. Ke bua ka tse pedi tse leng gore ke a di appreciate. Ministry of Health. Health for all. Bagaetso, Reboko, batho ba sule. Botsa rona, ba ba kwa dikgaolong. Ba sule ka go thoka koloi, ba sule ka go thoka the ambulance, kira dipilisi, ba sule ka many areas. Ba bolawa ke carelessness ya government yo na le teng. Ha o ka ke wa mpolela gore I want to tell you a short story. Senne sa diragala. I was a council by then. 1910. Ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission. A tshwarwe ke diphilo. Governmente o nagana go mo thusa. Manual Workers Union e ne a gana go mo thusa. Gato o mothoe o se mo akele. Mo Mahalape district, Thale Rauteng, Resena Hanalite, we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo. Me unfortunately, ne ra utogatu ne gapala aba thokagala. Thank you so much. Gore health is a priority for this country. Yeah, congratulate. Yeah, no, labo hello, Tautona. Ke ratile the appointment tsa di ministry tsa gago. Land and Agriculture, Home Affairs, and Local Government, and Traditional Affairs. Wa itse gore mo policy ya rona ne re bitsa re Local Government and Human Rights. Ya no rare. With the collaboration of this ministry, batho ba go lema
Minister of Local Government a bone gore marginalization ga eyo. There is a lot of marginalization and equality in this country. Some people ba ba tshwara morago a ba sarwa ba ntshitswe mo lehatsheng la bone ga tsengwa dipolasi tsa bahumi. This is true, and you must know, Ronaldo, Steve, le ba bangwe ba Netane, we've been fighting with Netane. This independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich, and the promise banne ba humanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwantse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go emisa. Thank you for that, President. Marginalization. We are Rona by Rata human rights. We are not happy. But what is le hati, Hotanyema Bahumi, Parasaitung Baba Takai. Solo say, Sir Chanzatan. Thank you, Tautuna. Thank you, Minister. Batsadi ke tsa go neela we hello ka gore na kwa rena se resile go se go le mosegare mme ke nele matona ba te ba tsibogela dipotso tsa lona le kagelo tsa lona. Ke le botsa batsadi re taema gona ga ka mo sesene ya rona dipotso di ka kgelo ke tanela ta utona gore a ta tsibogele dipotso tse di buditsweng hano di ka kgelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka to go araba dipotso tsa rona. Le ka nna se bagolo beso bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane. Kgang ya state capture gore go bo go na le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone go bakwa ga gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse kana e be le puso ya batho ba ba senang letswalo ba ba seng ditlhong ba ba kgonang go dira dilo tse di hatla mme ba bona go sa ba tshwenye. Puso ha e direlwa mo mathong a lona mo pontsheng ha le bona dilo o ka re di sokametse go gongwe la tsiboga gone ho la botsa le bo le tlhomamisa gore gone mo go a ema. Go na le dilo dingwe tse di ka go kaelang gore go na le mathata ha o bona mongwe kana go twe o mo mokgatlhong le nna mme bo bona di tsa puso di ganela ko dikgwebong tsa gagwe gone mo go tshwanetse go le tshwenye ebile le boleme ka dinao gore go eme mme ke dumela gore ka re ta tsamaisang ka teng re ta direla dilo mo matlhong a lona gore le lona le nne mapodisi a puso ye ka gore go nna mapodisi a yone ke go e hemela gore se ke a wela mo di thaelong tse dintseng jalo. Ya bobedi ke a DIS ke dumela gore go simolla gompieno go ya ko pele dingongorego kana dilelo tse ne le nanatso di ta ema
DIS e tla nna mokgatlo o le dibelang o le babalelang o le tsang ka tlotlo dilo tsotlhe tse ke ntseng ke di bua gore di tshwanetse di le diragalle ke ra di dirwa ke lephata lengwe le lengwe la puso le mapodisi ga bana go le kgogontsha ba tata ko go lona ga go twe motho o dirile molato a belaelwa ga go ise go thomamisege gore ka boammaaruri o dirile molato o mme kana wa tsewa a sekisiwe ke gone go bo go ka bonwa gore a mme ke boammaaruri kana ga se boammaaruri mme re na le gore hela re dumela re belaela re bo re se re mo tsaya jaaka o ka reng re thomamisitse gore o molato ga ngwe go dirwa ke gore ngwara bo re tennwe kana re utlwiswe botlhoko thata ke se se diragetseng mme kana tsamaiso ya rona ke gore re dire ditlhotlhomiso le bone mapodisi ha ba di dira ba se ka bata ba setse ba tsere ditshwetso tsa gore motho o molato ba motse ka ba tshwanetseng ka teng ka molao ba letlang ka teng mme le DIS tiro ya yone ya go e dira ka kutlwisiso yone ya go tlotla ditshwanelo tsa lona banana la tamega jaanong gore le eme ka dinao a ke re le bona go na le bo lesego tšhombo ke banana jaaka lona bo Jacob ke lebeng ha le bona o ka re ba ba golwane ba ga ba le tlhaloganye sentle le na le ba ba lekanang le lona ba ba ka le utlwang botoka ke bone a kwadile kgate puo ya tee ratwa ke lona re fatshe leno dog a bua le lona so ba ta bua tsone dipuo tseo le lona le bo le utlwana mathata a lona le bo la rarabolola go tshwanetse go nne jalo ka jalo emang ka dinao kgang tsa bana re tlhoagetse ka tsone mme ebile tsone tse ke di lomaganye le dilelo tsa moithuti wa ko Madiba Secondary School diemo tseo ra itse ra tlhaloganya mme ebile ra itumela ha o di bua ebile o di bua ha pele ga batho gore ba itse gore go na le mathata le ene minister wa higher education a itse gore ko Madiba Secondary School le mo dikweleng tsotlhe tota go na le bothata jonejo go thusa botlhoko gore bana ba saje kana ba saje sentle ba sena ditilo ba sena ditafole ba sena dibuka tikologo e ba ithutela mmogo yone se e ba thusang e ba rotloetsa go botlhokwa gore dilo tse re di ele tlhoko re di tsibogele re di emise ka bonako mme ke dumela gore mo nako e khutshwane go tata ba bangwe ba ta gone ko go lona ko bo Madiba ko dikweleng tse tsotlhe ba tsile go tsibogela mathata ba na le bogole kgang ya lona e utlwetse e tla latedisiwa go tla thomamisega wa bua gore allowance le gore ha e tlang teng go raya gore go lebega go na le mathata go dikgoreletsi re tla ntsha dikgoreletsi tsotlhe re baakanya gore ba na le bogole ba tlamelwe mme ka ebile ba na le mekgatlho go botlhokwa gore mekgatlho ya bone e kgone go kopana le ministera a kgone gore a tseye dilelo tsa bone a di tseye ka tlhamalalo dikgakololo tse le di buileng di utlwetse mme ne ke re ke heleletse ka go leboga matshireletso ke mmitsa matshireletso ke le polotiki le le tswang kgakala
la mme yo emeng a emetse mahala pe o simolotse ko bokhanselareng a go hela ile mo parlamente a nna assistant minister mme jaanong go na le kgang e nngwe ke ka mmatshireletso tsela e ya mookane la e bona e tsamayang yana ya tswapo go kile ya tsengwa mo ditogamano National Development Plan ya re tsentswe ko pele ba bo ba e ntsha go twe madi gayo go lebega ile gore Matshireletso ona a lole thata ko parlamenteng a lwela gore tsela e e dirwe mme a itumela le bangwe ba itumela ba utlwa go teng mo ditogamano irile ha e ntshiwa tautona ne le Rekgama Matshireletso ona aya ko go Rekgama e dule go tega e sa tlhole e ta dira ona a bua le ene ka bogale jo Rekgama ne e le la ntha bo bona ka gore na itse le motho yo tlotlwang ebile Matshireletso a motsaka tlotlo e tona tsatsi le ona mo shakhalela a bua mahoko a bogale e ile ha hetsa a batho ga ka selelo mme Matshireletso a lela jalo e be le gore ke gone a ka dule a tswa tsama a togela Rekgama ho Rekgama a sala ha mme mona go e khutshwane a ba re go bitswa Matshireletso ha tsena ba morarinya tsela ya gago e ta boela mo ditogamano mme tsela ele ya boa ya dirwa ka selelo sa ga Matshireletso ha ngwe dilo tse re na le go sa di itse ha ngwe re bo re di tlhokomolosa ka gore re ba di party tse di harologaneng mme bo ammaruri ga bona party e bo bua hela e bile bo ka go buelela jone nkile ka mora ke re Matshireletso ke tlo go nna tautona mme ha ke tsena mo botautoneng ke tlo go direla sehikantsho ko Mahalape gore o le politiki la mme o emelane le dikgwetlo mme wa lwa go itlhela wa go hetsa mme re tshwanetse re go lemoge le bopelo kgale le boinelo le ka ha o berekileng ka teng ka dingwaga re tabo re mo lemoga jalo re sa mo lemogele gore party rile re mo lemoga gore ke motho wa Mahalape yo emetseng Mahalape mme a dira ka ha a dirileng ka teng mme ke a mo leboga nna mme ke mo gakolle gape mo mesepeleng e ke e tsamaileng le ebile ke gakolle le ba direla puso ba ne ba mo kwalla di speech o itala ba mo kwaletse di page di le bo 50 ha re tsana ko mahatseng go tabo go twa bue metsotso e le meraro ka speech se le gore ha ka se bua ja ka sentse ke gore ke awara le sephato jaanong tiro ene ke e bereka nna ka gore ke ne ke na le rega o late nna ya metiro ene e le go baakanya go kwalla mme Matshireletso di speech tse di thwaahetseng ke mo kwaletse di speech tsela ha tsela la Botswana ne ke re le mogedi e motse jana mme bile gone mo gore rute gore le jaaka dithopo tse ne di heta
ne go harologanwe ka diphathi mme ha re leng teng ha ga gona sepe se se re harologanyang jaanong re batswana rotlhe ga gona yo tla kgetholwang ka gore o kile a ba le mo phathing ya gore ha o sa lla ko morago kana o sa kgone e tla be le ka wena o sa supi bonnata le bokgoni le maitseo mo tirong ya gago. Ha ke wela ka go leboga Rre Mogalakwe le ba bangwe ba ba emeng ka dingwaga ba anamisa molaetsa one wa ditshwanelo tsa batho mme ba lole bangwe re ne re sa sologele ngwe ba ne ba sa sologele letsatsi la gore puso e hetoge jaaka ba ne ba eletsa le ta goroga mme le gorogile le ba itlhetse ba le botshelong ba bangwe ba ile mme le bone re ba gakologelwa jalo mme ka kgethollo ka letso kana kgang ya monna yo wa mosarwa yo o bidiwang Pitseng ga o berekwe e ne le kgang ye motho ya gore ke motho wa ko CKGR ko metsi a manong o tsholetswe ko o goletse ko batsadi ba gagwe ba ntse ko ebile bangwe ba bone ba hitlilwe ko o tswa mo CKGR a latile bongaka a ba lwala ka sebaka go bo go raya gore o nna ko a ba atamelelwa ko Newcastle a kwadisiwa go twe ke mothoki ko Newcastle e le motho wa CKGR ha sena go tlhokagala bana ba gagwe le masika ba re ra go mmolokela ko ga bone puso ya gana gothelele ya ko makgotleng puso ile go gana gore motho a hitlhelwe ko ga bone bona bo se thogo ja rona re le puso re le setšhaba go bo go nnagela jalo le makgotla a ditsheko a le gompieno e reng ha ke thanya bosigo ke bo ke ipotsa gore ke judge wa mohuta mang yo senang bopelothomoge le sethogela se gakolodisa gore motho yo monna yo wa mosarwa o tswa ko CKGR o ka tswa a kile a nna gope le rona le nna nka tlhokagala ko la itse gore ke tswa mo Mahalape ha ke re ke ba masika ba re batle go mphithela mo Mahalape go bo go ganwa go twe ke ne ke nna ko Gaborone a go siame a molao ha ile gore o teng o rialo a one molao wa teng o siame ka gore ha ngwe re na le go ikimedisa ka melao ye sa siamang ye re tshwanetse re e baakanye re bo re ngakalla ka melao ye re re ka gore molao wa re molao o tshwanetse o diragatse se se siameng mme se se siameng ga se tlhoke gore o bo o itse molao se se siameng wa se itse hela se gakolodisa motho sa mmolelela gore go lomo ga go a siama ke sone se irileng ha puso e simologa ya bo ere di judgment tsotlhe tsele re tswa mo go tsone ra di ithothlora ra re ga re sa thore amana le tsone ra bo re ka di 10 tsa ga December ke letsatsi le go tweng ke la mahatsehatse la ditshwanelo tsa setho ka lone letsatsi le ra go ya ko CKGR ke tabo ke le ko le nna re ile go hitha Pitseng ga o berekwe monna wa mosara mme re sa mo hithe hela kana o ntse mo mochari dikgwedi dingwaga ditshenyegelo tsa teng di go godimo thata mme kana ha re ne re sala re rile ba ga bone ba mohithe ra ba letella jaaka go tshwanetse ebile le selo se se siameng ha ne di gakolodi tsa puso di ne di kile tsa supa jalo go ka bo go sena ditshenyegelo tse jaanong ha re mohitha ko CKGR potso e nngwe e nna gore ra re ditshenyegelo tse tsone ke tsa gamang potso e ga ke tsietse re nna ga ke itse gore a lona ya le tsietse nna ga e ntsietse go theleng ebile ga ise ko e ntsietse
ebile ga ikita e ntsietse puso ya go duela ditshenyegelo tsele ka gore ke yone mmeileng mo seemong se ha re go seditse motho e le monna wa mosarwa kana o hehela mo setšhabeng re le puso re tshwanetse ha re lemoga phoso ya rona re e baakanya ha go na le ditshenyegelo re duele motho yo o ntseng jalo re se ka ra o ngakalla re seka gone mo batho betso ha re dira jalo re nna puso jaanong e se thogo e gatakang ditshwanelo tsa batho e se nang mautlwelo botlhoko go tswa re bo re kwala re batla gore ka ngwaga wa 2016 bona gore le re batla gore re bo re le tšhaba e mautlwelo botlhoko re bo re tswelela re nya yaanong ka 2036 nya re tsile go nna mautlwelo botlhoko e seng ka 2036 gompieno yana re tshwanetse re nne mautlwelo botlhoko go botlhokwa gore go nne jalo ba ga rona mme ebile kana ka tshwanelo nna ka ga ke itseng ka teng ka ga ke eletsang ka teng ha nako e leta ga ngwe ya be le pitagano ya nako hela e se sepega ha ke na le nako ke tla le reetsa nna le bua tota le ntsha dilelo tsa lona le dingongorego setsha gore ga wa bona setsha o sa apply tse o isiwa phalape o isiwa seroe o isiwa kae le kae ke dikgang tse re tshwanetse re di tsibogele ebile re di tsibogele ka bonako motho ha apply tse setsha jaanong ha re simola re mo tlatsa le naga re mo sota re mo humanegisa re mo tsa motho ho jalo ke selo se sa letlelesegeng gone mo ga go amogelesege setho hela re beele molao ko thoko setho sa reng a sa re go siame gore re dire motho yo mongwe jana ha ile gore ga go a siame a re emiseng gone mme e nngwe ke kgokgontsho ele yona e amileng go botlhokwa kana kgokgontsho ya bo mme segolobogolo e na le go rotloediwa ke lehuma le go sa ina sepe ga bone ba bo ba patela sa gore ba nne mo kgokgontshong ba sa tswe ka gore ene mokgokgontshi wa gago ke ene e leng gore o je gape ke ene a tshwantse a rekile dijo gone mo go bo go paledisa ha ngwe o go baditswe o bo o hitha o sa bolelele batho ka gore gape le ha o ka ba bolelela thuso ya gago ya go nna eng o ithobogela goneya mme ha go na le tse e leng gore go tshwanetse go nne le tsibogo ba sepodisi ba tshwanetse ba tsiboge e ba tsiboga ka go leka go hema ka gore ha ngwe matshelo a batho a lathega mo diemontse re tshwanetse jaanong ebile gongwe mo di-police station re nne le mo go teng specialized units makalana a hapegileng a itebagantseng le petelelo le kgokgontsho ya bo mme kana kgokgontsho ka bong go botlhokwa gore dilo tse re di akantshanye re te re di rarabolle mmogo le na le megopolo le na le dikakanyo le na le ka ha le bonang gore dilo tse di bakwa ke eng kana di rotloediwa ke eng mme re batla megopolo eo e tswe re e sekaseke rotlhe re te re kgone go emisa dilo tse mongwe le mongwe o tshwanetse a tshele ka phuthologo a tshele a sena poiho a sena ope yo mo kgokgontshang a sena ope yo mo tshosetsang ebile le yone puso kana e kgona go kgokgontsha ha e sa dire dilo sentle mme re tshwanetse re emise kgokgontsho re emise e tswa ko pusong re emise le mo magareng ga rona mme ke dumela gore re tla tshwaragana rotlhe ke ne maloba ke ra ba sepodisi ke ba ra ke nna ha batho ba shakgetse ga ngwe ba shakgaletse nna ba batla go bopella ba tla go mpolelela gore ba tenegile ke ba kgopisitse ga ke batle go bona ba lotswe ka dishammogo
a ke re ga ba tshola dibetsa ba batla go ta go nna go ta go mpolelela tšhakgalo ya bone jaanong dišammoko ke tsa eng mo go bone ke bo ke kopa mapodisi ke re ha batho ba le mo seemong seo lona se le se dirang yang go go bone le se ka la tsamaya le tshwere di-tear gas le se ka la tsamaya le tshwere dišammoko le se ka la tsamaya le tshwere letsela le le tsamayang go te mo leineng la ga tautona ga le sa phatalele ra le hula nna la meleina le se ka la dirisiwa jalo ke bo ke ba raya ke re ha le tsena ko go bone le ta le sa tshola dibetsa le ha le dišamboko le buisana le bone gore la re le batla go bopelela le ya ko go ene la go mmolelela magatla a lona a ke re ga le thubi sepe mo tseleng a ke re ga le betse ope ga le tiki sepe le tsamaya hela ka kagiso rona re tla le escota hela gore re bone gore le goroga sentle le dikoloi rete re di emisa re bona gore di toga di le thula gore le go goroga ko le yang teng le go supa tšhakgalo ya lona ko go yo le mošakgaletseng kana mapodisi ga gongwe ga ke itse gore bone ba bo ba tenwa keng ga ngwe ga go a šakgalolwa bone ke ra re a le šakgaletse nna jaanong le tshwanetse le itewe ke mapodisi lona le bata nna kana le tshwanetse le teko go nna yo le mošakgaletseng mme ke sone se ke se buang le lona kopo ya mehela ke gore kopo ya mehela mo go lona ke gore ha re šakgetse jalo a re bopelele hela ka kagiso jaaka re tumile ka kagiso re go bua magatha a rona re go supa dingongorego tsa rona re sa thubi sepe re sa senye dikago le ditlamelo tsone tsa rona tse e re ha re tswa kwa jaanong re bo re nya mme re mmoleletse re tla bo re mo lepile gore a o tla tsiboga mme ke a le tlhomamisetsa go tla nna le tsibogo se se ra gore mo lehatsheng le la lona phuthulogang tshelang ka phuthologo mo difouneng le bue hela ga gona ope yo le reetsang gape le ope o ka le reetsang o tla ba le reeletsa gore a ta a ire eng ka thetso eo ka ga e ka ke a bereka gope phuthulogang betso mo hatsheng la lona phuthulogang le bue mathata le sa kgabise le sa tshosiwe la bue mme ebile ga le bona gore o ka re ga ba go rose sente ko gonne le bopelele le te ko gonne le te go a bolelela nna ke dumela gore ha re ka bereka jalo re tle go tshela sentle ebile re tle go baakanya diemo di-ministera tsa lona ke tse le di bone ga se beng ba lona ke lona beng ba bone ba utlwa ka lona mme ba tle go taboga thata ba tabogile ga morago ga dikeletso dikgatlhego ditshwanelo tsa lona ke a le leboga batho betso a modimo a le babalela ke a itse gore le rapetse le itimile dijo le rapela modimo le lopa gore a ko letsatsi le goroge le go tla nna le puso e ntšha e gongwe e tla utlwang gore la reng ya tsiboga mme ke a le tlhomamisetsa gore e ke a lona tota e ke a lona ra go dira gotlhe mo go ka dirwa gore dilo di siame mme lona ba mahalape ka ebile la ra itsana a ke dumele go na le se se tale kgoreletsang gore dingongorego kana dilelo tsa lona dikgakololo di goroge ko go nna mme ke a le leboga batho betso pula pula pula
Re lebogile Tautona. Re lebogile Tautona. Mme mo nako ya gompieno ke a go neela bana ba Tamocha motsotsonyana hela gore ba tle ba neela Tautona se ba se mo tshwaretseng pele ga ka tla dira vote of thanks. Tamocha primary ke kwa Tautona se ne se kwele teng. Ke le ha metsotso e seng ya kana ka eng bo bona. Jaaka Tautona advocate Duma Boko a na araba dipotso tota tsene di tswa mo banneng morago ga tekodiso ya gagwe e na buisa jalo banni ba motse wa Mahalape. Dingwe tse Tautona di gateletseng ke gone gore jaanong tsa di amileng ka nako ya gagwe ga se tsa supa gore o na le keletso ya go emela botautona. O supile jalo gore wa go gatelela tota gore 300 pula o tshwanetse gore a lebagane jalo batsadi ba ile gore ya re ngwana a tsholwa hela a ba tlhokomelwa jalo ke motsadi wa gagwe mme o tla ba tlhokomelwa ke puso mme tseo di lebagane le lephata leo la thuto go tswa ko modi le tamelo ya bana le le gore lo okametse jalo ke mme Nono Kgafela mo parlamente yo e thopetsweng gone mo parlamente yone e leng teng ka kwano. Tautona advocate Duma Boko o tlhalositse gape ka madi a 1,800 pula 1.8 a bagodi mo nakwa gompieno ba ba tseneng ke bana ba sekolo sa Tamocha ko Tautona tswang kwa tseneng teng tota primary ya gago. Kana phalafala la maletona le ja le ikgorosa kgokong e tonanyana e se hata se maibe e le rong ka re tla kwa phala khala motho o monna Tautona mongame ke a go dumedisa o dumediswa ke nna senang phatswane sa morwadi a kgosi se bonang matlhong bojale bo a loga a re tsatsi la gompieno phalafala ga ke a tla go boka ke tsile go tsatsanka o nkuta thata motho a le motona ba ga mmangwato ruri le bagaka lo a lositse ngwana la a lositse Tautona a lefatshe la Botswana motho e ketena le di ya masaka go phatsima inamolo sa tlhogo tšampa kgala motho o monta e re o tshwere teo o e tshware se monna tia o tseye molamo o leleke tlala ga se tlala lebekebeke motsetse o jaaka lesogo kgala motho o monna o kgaleme ka tšhakgalo tiriso ya ditagi lefatshe la Botswana le kgabile ka ditalente re bone jalo maloba le tsile Tebogo a sia banna ba le batona maabane le gone re letse re bona dipitse di raga tlhako ko moseja ko Egepeto Rose Branch a sia banna ka Sekuta le sego tšhombo mmabonta a Botswana kgala motho o monna ke re nelwa ke pula mongame Tautona kgomo tsa go di tsale mahatla ke go bokile mongame ga re be ke boela morago kgala motho o monna By the beginning of education, President Duma Boko was a student at my school. I said my school. The president studied at my Tamocha with a mind so sharp like a razor blade, with curveballs that he stepped on like stepping stones. He is now my boy. Yours is a story of patience. Yours is a story of tenacity. But above all, yours is a story of humble beginnings. If hope was a person, you are. If faith was a person, you are. You have taught me as a boy from our own Mahalape that we can be just anything. Thank you, Mr. President, for the Child Welfare Ministry and basic education. Thank you, Mr. President, for teaching us the power of perseverance and education. I have zero balance on my account. But if I had, I would buy you the brightest flowers and adorn your faded haircut.